Tini no kasal ni mamar stal basi sasini basi kolpet thamavo Tripura war election ni result declare khiyete wo election declare khemo ni msinyo tawo third round ni total range no angna joto no sayek narnai himba bole complete le unya kho bole third round ni mahas kho arba pandano tam chikro laidi bole third round ni range no ma chau sang no sayek narnai khe poila bawo bojang skang thawo tongnai khe balle Tripura mothani candidate sei bungke bini mungke Bramnam Philip Kumar Riang sei tawon jorawo bung rain maimo singke balle bot maimo singke botar maimo singke balle third round jorawo ke 5369 bung mai ha abini bini samo tongnai singke balle BJP ni buki independent sei bini mungke balle Bramnam Biman Riang ke bini tawon jorawo bung voters maimo singke balle 7428 mai ha Akhe abibin sama tongnai singke balle chini TSP ni candidate Bramnang Songkor Riang bungke tawon jora bot maimo singke 450 bung mai ha akhe bin sama tongnai singke balle Bramnang Rajendra Riang akhe bung candidate maimo singke balle CPIM on chinyose akhe bini voters third round jora maimo singke balle 6832 tawo bung mai tongo akhe jangbai chinthawo tongnai ke balle chini mung candidate maimo singke balle IPFT by BJP ni party ke noida lauye bungke candidate maim sei bini mungke balle Bramnang Prem Kumar Riang akhe tawon jora bung voters mai to singke balle 1129 bodi ke mai tongo aru mi takuram kuram maro pharatam chikro laidi bole third round ni total voters sei je maimo brown ni result sei aru min ra paisu yan naye tongdi ang tere pho update khepinai bono tam chikro laidi bona final heta chong laidi bole third round ni ma chok se khakcha hanro joto naye tongne rona